أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجو نور الدين ماجور لم الكلاب بلجلي جن مسو دمسي عن ما قربا مالكنا مالكوكا إما وما بك لمن واتنا جين فانفا أمبيفو ni alislamiya ka foliye ni oya assalamu alaikum ambe do ke ye ka do yin ife ambe foli kira ka di ambangi bawma olumin kera an sura sawi jinla ka foli di an karam goma olumin kera sawi ka ala sura sira irana ka bo dibla kambla yelena olumin kana sira irana ambe foli di an kan nyem goma ala yan ka ko khalifa oluminuna ka lamel kala bela jilen fo malik kono malikoka ambe do ke awi aw fe kaymbe ka se aw mani sabu mi o ya arjusoyi ambe do ke arjuso ala ka barka ala ka tanye annana kumin kama dinala ambe allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka ongoya ya rabbi arjo barakalaw ambe do ke wiye شجاعني كان على كالفانولا أرجو برومتير مي ركرا السنزيل سابوي نو يانكرم أو أنا فا معوسلا أمي دوكي أي على شجاعني كان كالفالا نيما يسوم أو أيوا أمي دوكي ويه ما بيلا جلنga فولي كانو كدوكي بي أمي دوكي فنا أنتينا أنك بامباتو ambe do ku ya ala ku hina ala ku darasuma ku yanko mina ala ka andoya amita je mina ala ka andoya ambe do ke bela jelenye anka hamina ko adugule ana kena kanta ala ka bela jelenya anka geleyaw ala ka wuli ya rabbi ala ka geleyaw wuli kan andoya lana ala kan kuna jaji alilahara ala kan ga kuma laban ke la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أم بكتاب مفهوم البدعة للسيد عبد العلا عرفج مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية. هذا كتاب لي بأمبولكرو أيوة أمك اللسي بالمومة يلا سام من كم من بالمو نيجونش إسلام ونيجونش بدعة كلها amanka akafegenya akanage sabuye ka islamo kodo nyona akanage sabuye ka jugedo islamo ni nyonje akanage sabuye ka islamo ka aywa an kodo nyona kitabu atiyere afo chugumina adlan kunye ode an fana ya lase o ngane ya de anna an fana ka ya lase balma ma o layine de banna nasrul layine werete anna ko أيوة على باكلمة من الله سبحانه وتعالى دليل على كم بسببنا. الفصل العاشر نفصل الثاني مقارنة بين ثلاث محدثات مستجدات. أي فين سببينه ما كيروا بلد لينك كتمه أبينا فين سببين دي كومبارين يقولنا كم الله دلا فين سببين فلبينو من كانت أولى بالنسبة للعلماء المضيقين لماذا بدعة من كانت أولى من كلمة من كان بيعلن نوفي كسبة أكما من كانت فلامين نوفي يعني من كان بكلمة نوفي أيو فين سباري كومبارين غنا كاللاجة نايا سرو كانغا بلا من الكلم كنا ولما نايا سرو مانكا بلا من الكلم كنا سونكراني دوي سومكني دوي نايا سرو وكاكا ولما نايا سرو مانكا. أقول لعله من المناسب قبل أن أختم الكتاب أن أعقد مقارنة بين ثلاث محدثات شرعية لم يرد بشأنها على كيفياتها المعهودة في زماننا الدليل الخاص. أقول يناك كتابين دفع كم كتابو تومان جملي
asira kunce yaro la akome yani aka kitabu indafa ajara ye fen sababe dina kono sisan abela jilembe kake hadisa kerengere mana akerengere na shila qur'ana aya kerengere mana akerengere na shila kafa bebe wal matebe mais ako walakin qad waradat fi sha'niha adillatun amma mais dalu do beno nanye o dalu takalaja seka do kono har na yasro o dalu nunu ma min fen ta tokoma mais dalu nunu o seka do kono kayra kafa bebe mais yani aka fen saba en comparer nyona ko bla nyon koro kalaje ma fen saba yere muni folo wa la budda min tawsif kulli wahid minha tahriran li mahall niza' ma fen saba en kilina belajelen kanga pere la tige folo munde do a haqiqa yere muyi kuma kero kaka teme mais abena sikaka folo oye al mawlid nabawi mawlid fetidi flana oye jojanseli sabana oye asha'ul walidain ina fo anko oni min bole no an fe oye sarakati boy bon abena fen sabay belajelen min do folo ko nyefo aya damina mawlidi da ako mawlidi minye oye alakira bangeli shufe no ye rabiul awwal shuta aniflay wal ma kira shushu isa rabiul awwal kalula akira shushu rabiul awwal kalula wal man haram mana ke mawlidi kalu tebna ko fe ka shudo kerengere ka nyogon dalaje ola ka alakira ka iswari kala alakira ka iswari ko kala ka mo shu ko bla alakira nominale ka kattu alakira ko o ka alakira kanu ka donkili minni alakira kaka donkili minte aywa dan sago donkilite ka fenfo alakira la minte ala fasamanti abba minke islamiyo kani alakira nali ko nyefo mo nyana ka alakira tanu okuma ninde ye mawlidi ka shudo kerekere nin kama alakira tola ako ninde mawlidi okuma bena ninde compare nini fen flower de compare ngona ako menna ya soro mo minnu be fen wore fike akono mini sharati be ay aleka kuma toka o ya dama koy okuma minnu be jenkanka kede kolu kele kamo la famu o ka bwala wotena ke sabuye ka foko be ka mawlidi yere haramu ya sabuye okuma aflaga ni minnu fo na ya soro mi be ka ale kamode ma na soro fen wore be min dala min deni aleka kuma toka okuma ako flana oye salatul qiyam jojanseli jumeye oye sungolo talaba ka jojanseli minabe ke adoni do koke abseka ke aywa salatu tarawih berajelen kiara su kun folo la sawa o kofe ka wuli ka jojanseli warke parce que kechugo damado be ola abseka ke abe salatu tarawih complexely safu kafe ka ba o kofe tunu dugu klafi abe wuli ka seli warke walima salatu tarawih do bo klaf lay o be klanje seli safu kofe o to be wuli ko tarawih o kofe dugu klafi be wuli ka ato klanje seli o abe fama ko salatul qiyam bo akero yesawa akera fole yesawa bo o de to ko salatul qiyam na wati sera alimamu bi awati fo awa me jojan seliken wati na abin ilal selikala minu mena selim sirla na wati sera be fo nyana awa jojan seli amina damne abe damne ni wati na ya mobe nyogon wali katrama misri be faala mikro be blala qur'ana kakada mogo minun kalankan ka di aka cala o de kadi mogo ye mogo bolle nomine qur'ana kala minun be ala sirado mogo duskuna almami minun kalankan kadi aywa ni u kalankan be ala sirado mogo duskuna aka cala mogo bolle yoro yini ma sura ke chokola ni de ye aywa salatul qiyami amma muhaddathatu ashar walidain
bangiba fila ka sarakati bɔ o fana ye jumɛn ye a ko o sura ye min ye ni dɔ bangiba fatura kalo 1 kɔfɛ walima kalo 2 kɔfɛ a den dɔ bɛ sarakati dɔ bɔ a tɔgɔ la cɛma walima muso ma o bɛ dumuni dilan ka dumuni préparer ma ka balimasurunw invité sigiɲɔgɔnw bɛ invité fantanw bɛ invité ko wele kana dɔw yɛrɛ bɛna fantanw yɛrɛ tɛ dɔw yɛrɛ b'a kɛ a labɛn sunkalo waati ma u b'a bɛn sunkalo waati ma k'a kɛ suntigɛ o kuma mɔgɔw bɛna dumuni dun u bɛ dugawu kɛ u bɛ jɛnsɛn o kuma a ko nin ye fɛn 3 ye a bɛɛ lajɛlen diinɛ kɔnɔna ko de ye fɛn kelen b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o fɛn kelen jumɛn ye dalu kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam k'a ye nin kelen kɛ an bɛ k'a kɛ cogo min na walima dalu tɛ k'a fɔ alakira ka sahaba dɔ y'a kɛ nin kɛcogo la dalu tɛ k'a fɔ ko salafu salihinaw dɔw y'a kɛ nin kɛcogo la a bɛ ka kɛ kɛcogo min na sisan kuma nin bɛ a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o kuma sisan a bɛna fɛn 3 in comparer ɲɔgɔn na a bɛ ɲininkali kɛ ka jaabi nin kelenna bɛɛ lajɛlen jaabi di nin kelenna bɛɛ lajɛlen kun kan a bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ kuma jaabi min bɛ min na a bɛ sɔrɔ k'o fɔ wa ilayka al-muqarana fɔlɔ fɔlɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na o ye mawlidi ye filanan o ye jɔjanseli ye sabanan o ye sarakati bɔ ye bangebaa tɔgɔ la kɛcogo la an filɛ ka kɛcogo minnu fɔ o kuma ɲininkali fɔlɔ min bɛ yen n'an bɛna o 3 comparer ɲɔgɔn na o ye est ce que alakira ya u kɛ wa fa'alaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nin fɛn 3 in si mawlidi o salatul qiyami a bɛ ka kɛ kɛcogo mawlidi bɛ ka kɛ kɛcogo min na sisan salatul qiyami bɛ ka kɛ kɛcogo min na sisan asha'ul walidain bɛ ka kɛ kɛcogo min na sisan lam yaf'alha ar-rasul bi hadhihi al-kayfiyya ko alakira ma shi kan kɛcogo in na alakira ma shi kan kɛcogo in na fa'alaha salafu ya kewa no ye mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw ye a ko lam yaf'alha salafu salih mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw ma kɛ i n'a fɔ an bɛ ka kɛ kɛcogo min na bon est ce que anw bɛ ka kɛ ni sababu min ye o sababu kun bɛ yen wa alakira ka waati la walima salafu salihuna ka waati la o sababu kun bɛ yen wa anw bɛ ka kɛ ni sababu min ye o sababu kun bɛ yen wa alakira ka waati la walima salafu salihuna ka waati la bon minnu ko a sababu kun bɛ yen olu ko parce que rabiul awwal kalo kun bɛ tɛmɛ san o san anw bɛ ka kɛ ni sababu min ye ni mawlidi kalo o sababu ye mawlidi kalo ye o kuma mawlidi kalo kun bɛ yen o ka kɔrɔ mais o bɛɛ n'a ta o ta alakira ma kɛ a ka sahabaw ma kɛ o kuma minnu ko a bɛ bɛn olu ko k'a fɔ ko mawlidi kalo tɛmɛli o tɛ se ka kɛ ayiwa o t'a yira k'a fɔ ko k'a fɔ tɛmɛla u kun t'a kɛ o t'a yira k'a fɔ ko haram don parce que tariku la yufidu tahrim k'a fɔ o ma kɛ dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ haram don la i n'a fɔ dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen bɛn'o kan a tariku la yufidu tahrim bal mujarradu tarki la yata'allaqu bi hukm shar'i k'a fɔ dɔrɔn a ma kɛ sariya kiiri tɛ dulon o la quoi sariya kiiri tɛ dulon ale la bon min ye jɔjanseli ye qama muqtadaha ale sababu kun bɛ yen parce que ashur awakhir kun bɛ yen o ashur awakhir kun bɛ yen bon min ye jɔjanseli haka sarakati bɔ ye o fana sababu kun bɛ yen parce que sahaba minnu kun bɛ yen dɔw bangebaaw fatura silamɛw don dɔw bangebaaw fatura ka sɔrɔ silamɛw don mais ni asha'ul walidain min filɛ nin kɛcogo in na olu kun t'a kɛ tan kuma o ye fɔlɔ ye o ye sababu ye bon est ce que o halin tafat mawani'uha bon n'a sɔrɔ sababu kun bɛ sisan est ce que fɛn dɔ kun bɛ yen min kun b'u bala kɛli la wa fɛn dɔ kun bɛ yen min kun b'u bala kɛli la wa minnu bon mawlidi ta minnu ko mawlidi tɛ bɛn olu yɛrɛ k'a fɔ ko foyi kun tɛ yen min kun b'u bala kɛli la sahabaw b'a mawlidi kɛ fɛn kun tɛ yen min kun b'u bala kɛli la bon fɛn min ye salatul qiyam ye jɔjanseli
est-ce que fen kumbe no min kumbe sabo bala keli lawa way ala kira kumbe no wati mina hukumu bala keli la ala kira kumbe wati mina hukumu se ku bali a keli la an fle jojan sele fle ke chugo mina ka ala kira to nyana mayala hukumu se ku bala keli la mais ala kira fatulen ko fe o manu la bon femye sargati boy fen kunte min kumu bala keli la parce que absaka ke sahaba do kumbe fen kuntol bolo mais sahaba do be u bangi ba fatura se kumbuye a shawri walde ni fleke chugo mina ka kete bon dalilu halam dalu min be no nu bela jilem se kadu okono parce que ango dalu khasu ko oti dalu hala khas ka fo dalu kerle be min bayra ka fo mawlidi ka ke wal masalatul qiyam aflaka ke chugo mina والما أشاء الوالدين أتيه ليس لها دليل خاص ينص عليها بهذه الكيفية المعهودة في زماننا نيس سبشي دلو كرنجل لنتالا كافو أكاكين من كتشوينا أم بكا كتشوينا كافو كو شراكو أكاكتي لا أتالا وكما الآن دليلها العام دلو جمن بني أم بكا كتشوينا نفسك دو أكونا مولدتا سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل عليه فيه مولد الدلو أبسك الدلو بامين كنا ويألا كرا صلى الله عليه وسلم أكميتو كان تنندوسو ويامين غيبت تنسو كنجبين كما أكم بانجرا تنندو نكرا كرا تنندو وهو جينا ما تنندو kuma ala kira ye tenendo rekoni ka bonya abangili kama andiko wado kuma ye abangili ta prepare fo kuma ubayro ka fo aya abangili do rekoni na soro bangili kunta kuma kira ya drone fo ani corona jigini dro na soro abangili haka ka bangi do mbonya na soro tabul akunto fo akuma kira ya yi ani corona wahayu jigini drone fo ma ya bangili fo aya damne o yede folo la okuma uye o bayra ka fo okuma ala kira bangi do ko rekoni ka bunya ka kirgrani fendo ye o bisaka ke mi salatul qiyami dalu min be na fa na bisaka do kono uye aisha to ka hadisa min be an kuma nan be ka kateme aisha to ko ala kira kumbe ayre jija sungolo talabana jijala akunte min ke sungolo sutola okuma minu be ka salatul qiyami ke ubeka ijtihadu de ke ala batula afana bisaka doni bono feminye ashalu walideni o seka do daluba minun kono o yesaragati boy shu tola ka saraga bo shu tola o daga lelo o hadisa o be bangeba do yini afatulen ko fe o sabatilelo bangeba do bisaka yini afatulen ko fe o fana sabatilelo o kuma saratu be musaka do o hukumu kono o kuma fen sabani no o be ke wati jume wati bula mauludi be ke wati mina kachaya o ye rabiula wal kalota anifla absaka ke wati worla min de o jojan seli be ke wati jume o be ke sungolo talaba ashawul walden be ke wati jume ni su salen ko fe kalo kele walma kalo fla walma do yere ba ke sungolo la الآن الأخير مشابهتها للمشروع وكما فنور من بين نور دغالو نانو بولينو فنور من بين نو بشرالا ني انو بولينو فيما يتعلق بالمولد مولدي ان كان يغون دالاجي كان يغون دالاجي كان يغون دالاجي على باتو كما وبebe على باتو كان يغون دالاجي على باتو كما وبebe وكما مولدي نو بولينو مولدي اجتماعي دي على باتو كما صلاة القيام صلاة تغيرت هيئتها المعهودة وكما نية صلاة القيام لجي ويسل دي من لا دال سلم دونين دو تشوكو منا او فورمو يلا مرا سلم من دو افيك تشوكو منا لا دال الشكل يلا مرا فمي اشار الوالدين ذبح للتقرب
ibe fendo kantige be bangan kantige ka baraji ni ay parce que be dumuni dila la dala be fendo kantige comme la dala o de be ke be bangan kantige ka dumuni dila ka mo éviter o ye fendo kantige bo kantige lu ala batu yi boni kantige li ala kirama ni ke salafu saleno make kuma fen sabay ni nye o dale ñokon koro ka laje mawlidi jojan seli ani saratu bo bangi batola kecugo sabay an fle ka fo bo o comparer le ñokon ta suru be ñokon ta ako innaka idha ta'ammalta akhi al-karim المقارنة السابقة بعين الإنصاف لن تقف كثيرا لتكتشف أن محدثتي صلاة القيام وعشاء الوالدين اللتين أفتى بجوازهما بعض العلماء المضيقين لمعنى البدعة تتعلقان بالصلاة والذبح وكلاهما عبادتان توقيفيتان ولا يجوز الاجتهاد فيهما بأي حال من الأحوال حسب منهجهم أكما كوني على جه نما من نين نفن سبعين نجه نكلين يعني أكما يبقى فامو كافو جوجان سل من نافورا أني سرعتي بو بانبا فلا تقلا نافورا كسرو منو يكوكرا بلا جنك بداية ولو يا ركا فكا ببين ميكون نفن فلا نياتا كالاجه أدلون بسيلي لا أني كانتكلا سيلي أني كانتكلي bo selini kantigeli do oye ibada di ina fo lera ba fo chugo mina as-salatu ibada az-zabhu ibada bo ibada minuno ijtihadu sekake ala kira ke chugo mina salafu salihuna ya ke chugo mina kikadda umma donc ina fo uyire ba fo chugo mina bukam manhaju be chugo mina bid'a kula okuma ala ko subhanahu wa ta'ala قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين نكسلي نغبطو مبنا بكان سوغلي ميغي nganyama yanga saya bela jele ala di okuma ko koro ala ko ikake chugum ne ka kete wa ala kira fana yake chugum ne ka kete ala kira ko sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumul usalli nebe sele ke chugum na fana yake kete aw kana singa sele ke chugum modifier aw kana yele madu ala وكما حسب منطق المضيقين لما البدعة وكما نفين سبعين نفين فلاين على كراكو كات على كراكو متاسرة منك صالفو صالحو متاسرة منك أتي أوكي شكوكا يعني دونك حسب منطقهم وكما أكانغ بالي أما مولدي ويم مجرد اجتماع أنغا يغن دالة جدورو على كراكا إسواري أنغا كلا anga mo shugu bla ala kira no minalla anga ala kira tanu minni oni ala kira kaka ala kira tanu min kaka anko ke anga soli ke ala kira ka fero ke mo ala kira dusugum se ka sabati akam manton dusukuna chugumina ala e fasmanti yamin ke ala kira manton ni ala kira chiliye ko nyefo mo ko nyana hukma wal aslu fil ijtima'at al ibaha idha kana muhtawaha mashru'an okuma ko niyata kalaje kanyogon dalaje fendo kama sharalo bebe kanyogon dalaje fendo kama sharalo bebe na ya soro nyogon dalaje be ke feminka no bebe anga nyogon dalaje ka qur'ana kala o nyogon dalaje benelo pasi qur'ana kala benelo anga nyogon dalaje ka alakiratanu o bebe pasi ke ka alakiratanu o bebe anga nyogon dalaje ka alakira histoire kala obebe parce que alakira histoire kala ni obebe ona nyogono uma kulla silla nyogon dalaje benano na ya soro femi beke akono no bebe okuma don ba do be ina fo ibn taymiya o liye dalu dini minye oye ka fom maulidi bebe o ka dalu doy parce que nyogon dalaje alabatu ka bebe nyogon dalaje alabatu ka fa bebe madama na make ladai ina fo sunna kal lada aywa uye dalu dini minye ala kira ka sahaba do ka bara faqala ibn taymiyyah ko kana ashabuhu sallallahu alaihi wasallam idha ijtama'u amaru wahidan minhum an yaqra wal baquna yastami'un
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى رضي الله عنه ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون رضي الله عنهم وكما كان يغن دالجا على بطوكا منهم كوا بيبه إنا فو ابن تيمية رحمه الله ويوكا دلوك على كراك الصحابة وكان مبارا ندوي ko ala kira ka sahabo nu uye ñogon dalaje wati dola ukme anyini dofe aka qur'ana kala ulu ba lame donc uye ñogon dalaje de ala batuka kilime qur'ana kala to ba lame ko Umar ibn Khattab ak ma fo Abi Musa al-Ash'ari ma an waju an hakilji amala donc ube kalanke to ube alame sahaba to be alame ويا ما فلت من على كرا صلى الله عليه وسلم كو على كرا دلك ابو اهل الصفه على كجون من دفلو منكم به صفه غوا قربا فما كو اهل الصفه ودون كندو فانتون دو فنتو بلو مي على جوندو وكن كو كاد على كرا كو على كرا دلك ابو كتا اهل الصفه اتارا سر دوبه نو be ka qur'ana kala to be ka sigi kallame ko ala kira sigira uno fe kallame asabatiratu ala kira ka kuma kauna ka fo meleke do be bara worete ulula ka yala ka zikiru yoro nyini mo mi menyu on dalaje zikiru kama o hadisa o donido o ba fo aina ame ka mina fleni ila akhir al hadis o bayara ka fo ka nyu on dalaje ala batu kama bebe o kuma na ya soro ni mo do nu ye nyu on dalaje selido kama kasoro aywa uma kella dai uyenyogon dalaje kasilike bidoni an yattakhidhu zalika aadatan ratiba tushbihu sunna ratiba lam yukrah me ka kella dai min te blayra tukun fifiyo ko de makruhi ina fo sa anga nyogon dalaje anga je kawul hasili misali yala na maken ladai ate kotke bashi ta ala ako wa hakadha alqawl fi laylat almawlid wa ghayriha ukma fim balad limbiti na'am ako inna limun sifa ni momi نيكلني نمامي مكلي المصف الذي يعدل في الحكم نمغم مكلي كيرلا لا يستطيع أن يفرق بين المحدثات السابقة فين سبب من فلك فوني مموسك الديفرنسي دون نجوجه موسك الديفرنسي دون نجوجه فكلها مما لم ينقل لنا أن السلف الصالح فعلوها بالكيفيات المعهودة في زماننا موتسك فو أم بك كيتشو منا كو سلف الصالح هو كم بأكتي ودلوتي أدون سابو كم بي فنا أم بك كن سابو يو سابو كم بي فمو بلي أكلي لا وكما حسب منطق المضيقين لمعنى البدعة وكما أكون كان غفور كبدعة دو أكون غبر كون كان كبدعة كبكلة أبكدبلا أما كدوكلة كفودو ببين وتي إنصافية وكما لك فامويلا إما أنك فابلا جلين ببين كودي عليك رأيوي موليو جوجانسيدو سرعبو كيشوكو من نانيا فو أبببين نفهمك أكونو من بي aywa shara fo nyonya ko di aler ga hakille walima abela dilenga ke haramuye ko mi do ke haramuye ka dola daga wote insafu abbe kanga bla mina kelen kono amma minu nye ko kura bela dilenga ke bid'ay ko oluye fen flem bo nyona salatul qiyami ani sara bo chuko min nanya fo o yaira ka fo bebe do yaira ka fo bebe mais في نفس الوقت ويا يرى كافو مولد تبه كوي بدأ جوبا وكانغا كله وكما أكون نيه فين سبايا كو بنيونا دلوتي على أبدا كليه
kuma bede kelinye ni ku ka fen saba mbonyo kona akagele akon ni ko alere ka difference do ni nyonche fen saba ni ko alere ko bonyo kona ale ba fo kuma min kan ka daga alere fe o yi mawlidi de ni ko kika bonyo kona fen saba mbe kele de mais naftare na ko kan fen saba mbonyo kona alere fe mini daga ni ka suru o yi mawlidi yere de parce que mawlidi o ye ka ala kira ka histoire kala ka ala kira ko histoire kala ka ala kira tanu ka mo shuku bla ara kira kanunika o bebe kecho mana no yebse ko ke madama ni ma fenka ko mi be sharafona o bisaka ke kecho bela jelera o bisaka ke kecho bela jelera o bisaka ke ka nyoko ndala je o bisaka teme arjo sofe o bisaka ke telefe o bisaka ke muhadara fe o bisaka ke kecho chamana madama ni fema ke akono mi be sharafo fo nyoya ma mimbe ke akono na bi sharaf o rebe takabwala ako amma salatul qiyam amma jojan seli o yeseli kodi asha'ul walidain sarakati bo kantigali be ola o kuma o ye dina ko minabe do selila ani kantigalla bo oludu fleniye o ye fem miye mo manka o ke kechugola ala kirama ke kechugo mina salaf salo ma ke kechugo mina yahtaju ila tawqif kuma normalement werde ni bid'a ka surukat mi mawlidika kuma minum ba ke siga dunte ala ibada do salatul qiyam ibada azzabuhu lisadaqa ibada o manka ke kechugola ala kirama kechugo mi fo o kuma werde bid'a ka surukat mi mawlidika kuma mi ala ko nga famu yala ni fesa ba bede kelenye awa abela jelen bebe madama ni ma fenke akono mimbe awa sharaf konya ma femi mana ka kono mimbe sharaf konya ori kan ata kabwala man ninde kun kan ganye fo moye ma mo mi be mawlidi ke kechugo min tebbe ko nyefo mawlidi kon be meni manga ke ala ni manga ke ala me kasna kam mawlidi rek kele qawlan wahidan ka kuma jugo fo ala awa niye mawlidi ke yeddo fara dinaka mawlidi ke ba bi hakada aw mubtadi'u di unanyo kono okoni hada laysa insafan ma ko be ka dina ina min bid'a ka gele katme mawlidika ma bi Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka dina famu ko nyuma alaka di amma dina famu ko nyuma alaka di amma ya rabbi dina famu ko nyuma alaka di amma alaka aywa ambe sabama alaka ankisi fitnama alaka ankisi geregerema ya rabbi aywa ni ala sona sigina tay o yafsulu ta'anikilna sisa bid'a jugu ye fenjumaye ka bid'a ke bid'a jugumay bid'a la gosile abe fo bid'a me ko bid'atu dalala ala kira ko bid'a ma ko bid'atu dalala o yi bid'a jumaye o be ke fen kura jumay ni o be ke bid'atu dalala o kuma ni ala sona sigina tay inshallah anda bina dola سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ayetanga kalanga Qur'ane kalanga Qur'anga kala Ayetanga kala ahadisa kalanga Qur'anga kala Ayetanga kala sele suran kalanga Qur'anga kala Ayetanga kala anga alado Ayetanga kala anga alado Likauna ma'al ulama Likauna علماؤنا هم الأنوار نساؤنا
علماؤنا فسراجنا علماؤنا دواؤنا لقاؤنا إذا كان المرء جاهلا لا إله إلا الله لقاؤنا فسل من يرشدك إلى الله لا إله إلا الله لقاؤنا أيتنا كلام